I welcome you back, dear Dinka learners. I'm William Majak. Let us learn Dinka short phrases. 1. Tok a match luak tok. Tok a match luak tok. Adut atok match. Adut atok match. Awan a chipel irel cow. Awan a chipel irel cow. Met a chitim. Met a chitim or met a chitim. Apuruk abai tit. Apuruk abai tit. Meet anong kit kadoro. Meet anong kit kadoro. Meet mean rainbow. Anong kit kadoro mean have 7 colors. Deng imau eran yek pir rach. Deng imau eran yek pir rach. Tik a chukwach rich. Tik a chukwach rich. Manueng a chirioch. Manueng a chirioch. Rot kangwan a chitwol wir. Rot kangwan a chitwol wir. Rot mean apples. The 4 apples a chitwol wir appear in the river. War nyamleldit a chimai. War nyamleldit a chimai. War nyamleldit a chimai. Koch anyuch igot nom nyamleldit. Koch anyuch igot nom nyamleldit. Nyamleldit alang igot so koch anyuch igot nom. Majak achikwang buwardit nyamlel tem. Majak achikwang buwardit nyamlel tem. Kwang mean swim. Yes, he's saying like Majak swim to cross the Nyamlel river. Diet ato team nim. Diet ato team nim. Diet ato team nim. Wood a chikwe toch. Wood a chikwe toch. Tik a chik my talk. Tik a chik my talk. We get it before that. Adut a chik my talk. Now is tik a chik my talk. Yes, might mean fire. Agok achilonial itimnum. Agok achilonial itimnum. Agok achilonial itimnum. Kijana ali pial emon lekriet. Kijana ali pial emon legriet. Legriet. Mayik tuang nyang achi atom kurapur. Mayik tuang nyang achi atom kurapur. Mayik tuang nyang achi atom kurapur. Atom mean groundnut, or you say tomping, or atom, or for us we call it mugwak. Rapur. 20. Gogwel angi jampat ku jamrach. Gogwel angi jampat ku jamrach. Tingdi chol amira dit ewel dol ku ben kek wir. Tingdit chol amira dit ewel dol ku ben kek wir. Hey, wachilada just a pure for them pure jorot tong yang. Daka la ka amira dit. So chilad in lada ni. Tingdit chol amira dit ewel dol ku ben kek wir ku ben kek chok. Mama agwel mawun akech apat ku amandal. Mama agwel mawun akech apat ku amandal. Dr. Ready amandal wege yok kong ran ka tin nhỏ lua yen
ka chi pal benin ka ber man nafsa wakit ya dalen men lwele irel ke ni pat kana we ga dal pa gun yak ben so a chin kre kong yok tani na lwela ka wele no min balat ka we ga la rut bak chung chung ya en ke ana lwel kan kana mama gol mauna ke apat ku amandal bale ke dalen loye ka yuktin ale ke piat ka jal rom bet ta dwa lwela panan dan de chol kedang dwal bik yene kan den by dupyo tongjang bajang dengdit. Please share, like the video, and follow us for more Dinka videos. This is the end of the video, and normally kawek uyania ugaban yok next lesson. So abagal again the an loy kala kwata ban you translated. Is it going to help you guys? Lebuwe coin pet kala wala buya wari buya you translate yan en ke yit ba tie we kan gan na yi ka buya you translate kala kayan u ke yi translate ka je chire ka chere got yanu 10 bu got ke dinka ku ben 10 got ke translation den mana tu kai 20 dot ka chin dinka word we want to got akin ale ke dinka chimen che o got la 22 kan yan akida pay brana po taping bu kwen bu pyo jen ken ben ma ka yin pyo dinka ma ka changi kayen ya lela kayen tok dor nyare ke wek please subscribe to my YouTube channel and turn on notification so that you get all the updates when we upload new video. Thank you very much. Don't nali kawe kuyania. Rin ko cha tao te naka. So da kala le ke gadang ngen chan lo ko de le la ke la den ko jwa lo de. Che ga tyok ke let. So just buru pyo de shit de dinga e gotten. Da man da ban berin ko ban tao kaya balaba ya thousand ke positive acha ya thousand ke negative well nala listen make a lesson when talking about negative things karena ba thousand yeah but I make sure that in by a thousand acha by a thousand when I share when ya na aren when by a you imagine henom yeah ke rin by a thousand kan kene so to avoid the conflicts yeah yen en ketotin gan kene don yali kawe ku ya bye bye